hakanegi yu kirish Bakhuid Thohdieng Tawai nagabinda ka jinkoi jinkia jong kong Felicita Karduit kumjur ngiduai nagabinda ki inga sembaro kawai ngiduai nagabinda ka jingjatait bam jukut mensiem jong obel marangar Western Mass, nomor Sispa. Sngi yaw jisu nagabinda ka jingaya ka jingar ko barro paudang tese halo jangi vei pai vei nginangkar phana do ka donut nagabinda ka jinga e halor ki inga sem jangi pibara ki bashimenda ha ka mas Bakhuid duwaina do ka donut pakabor jisu banang pau hapi hamalle ke binda jang ka jingim jampi duwairo nagabinda ki bapang ki bashitam na pedeng jangi ba ka jingir jisu nam pau haki ha kerteng upa baru kon baru mensiam Bakhuid ka jinga e jungu trai jungi u Jesu Christ bat ka jingi jungu ble lem bat ka jinga sulak junga mensiam Bakhuid kindon rengkha bat pi barro ko himen ko para nginang yos ngonya ka gospel Jesu upelong yengi ki kun jungu ki parlog jungu om deshu shakri habangi longki paralog jungu Jesu ngide ben id yaw bat nginum pen sosishu yaw paralog nemar ngi sumar ba ka tin ka telej e ka jinglay jingkam nginum le kano ka kam ka ba pen jaburam yaw paralog lese bon sina ka jingim jangi ngila pen sos yaw Jesu wat hadin ka jingkular jangi bon sin ngila pen jaburam yaw dake akor jangi dake jinglong jangi habangi don haying habangi don bat ki parlo khabar nginang pan map na Jesu nagabinda paro kita ki jimpin kain ya kata jingit bar Jesu bangin pen dimai ka jingade jangi hakane ki yu kirish Bakhuid Jesu be id map yangi sait Thohdieng na baharo ki jing tuna jangi na baharo ki pop ki bangilale nga pala au play padon ron baro pade happy ko himen ko para bangalale pop shibun e dagi jim parkha dagi tin dagi kham dagi jingle khle daga jingle phalat janga daga jingle phalat janga daga jingle phalat bakrao e janga namar kata ngakarpadi khamaria Bakhuid kabayaysa ka teisoti yaki angel bat kiri koi badia pi ko himmen ko para bendoai na gabinda janga how try oblay jangi
Ublay badan por bar unis sene yangi. Badan dalam mapi ki pop jangi. Unialam yangi shaka jangi bam jikut. Amen. Triken rat ko play isne yangi. Triken rat ko play isne yangi. Cristo oh Cristo oh nom penim jangi penim yangi. Triken rat ko play isne yangi. Triken rat ko play isne yangi. Cristo oh Cristo ko nung penim jangi penim yangi. To nginia Duwai nagabinda ki jing tumu shimesh jangi. Ngi duwai nagabinda ki bapang ki bashitam. Nagabinda ki inga sembaro ka we ke kendit ki sausi halar ki jimpang jing shitam jangi baid batain. Pau Jesu unang pen koit pen kia iki baro. Duwai ru nagabinda ki nong pakin kala ka bamut. Ngi duwai nagabinda ki jing tumu baper jangi beriu. Baka bor Jesu nam pau haki. To ai hangi kotrai ngi kerpad ba en penyade dur shisha yangi bat ki jimaya Paskha. Bagita ya ke ba ngi rake daga jingkamen kinyada bat penim yangi daga bor bayaine da utrai jangi Jesu Kristo kuan jame uba im bat sansha rengkat bat me haga jingelang kawe jangamen siem Bakhuid uble junom la junom. Amen. Kajing plin gikam jengki apostol. Hakitu kisngi. Kalalong kabab ibit haki apostol. Pat kitemen kisan. Lembat kabalang barok kawe. Panjit ekirang ba napteng jengki. Pat panpa eki si Antioch. Rengkat padu Paulus padu Barnabas. Kila pa ya Judas. Ya Balakot. Barsabas. Pat ya Silas. Kirang ba papau kemat hapteng kipara pangit. Lembat kene kasyiti harum. Ki para banget ki apostol pat kitemen kisan ki ay kajing kuplay ha ki para banget ki pana ki gentil ki pa syong ha Antioch ha Syria pat ha Cilicia namarba ngilio sungaw baton kato kaningut ki breu napdeng jungi ki palapen klumaria pi ta ki kitien jungki ta kapapen kuslaya ki jingmut jung pi wat langim shim laptha yaki kala ibit yangi hakajingnya kendu lang panjit ekirang ba patpan pha yaki shapi rengkat pat ki ba e jungi u Barnabas padu Paulus ki breu ki bala khendu yakala kaching im na kabanta jong utrai jungi u Jesu Christ te kumta ngi pha shapi ya u Judas pat u Silas pakin ya thu hapi da lade ya ki chu ki e da kakdin naba kala ibit ha oman sim Bakhuid pat hangiru pan ompenkit ay hapi palat yakini ki padon kam papin kendia nakata kabala terwa haki play thau pan nakasnam pan nakata kabala penyap da kabasyu kruwait pat tukia nakarukom ya poika pala adong lada pi sumare lade nakini ki pinle bha shibun kublei kumta endala phano yaki kila le hier Antioch parhaba kila lumlang yaki riungai paro kila ayaka shithi haba kila puliyaka kila smokemen na kabanta kaching penslur kakatin jong utrai Nyesongo yau Samsan punyo nomor Nyos pa sa kulay Right, kwat ndrunyo terster Beneath
alaya tulo rabi kakabang alayas ngau nau pajongan. Alleluia, alleluia, alleluia. Utrai undon reng kad bat pim. Kajimpuli na ka gospel Bakhuid kat kum uyo anis. Ujesu la ong halage senran kane kalonga hukum janga. Bapin ya id markaliang kumba ngala id yapi. Omdon ka jingid kaba kam kraw banya kane. Kaba ubriu ula bandon. Ba ubriu waiti yala ka jingim naga benda ki log jungu. Pilong ki log janga. Lada pile ya kaba nga hukum yapi. Ngam kocho yapi ki shakari. Namaru shakari tip ya kaba u kenra jangu ule. Henry nga kot yapi ki lok. Namar kat ya kaba ngala yusngo na upa janga ngala yetu lut happy. Pimshim la jid ya nga. Henry nga kin ngala jid yapi. But ngala tung yapi ba pindup late but say uso. But ba uso jompi undup yaisa. Te kumda kat ya kaba pipan na upa haka kerteng janga unai yaka happy. Kane nga hukum yapi. To ya id markeliang. Ka gospel jong utrai Kajinyara yameku Chris. ko himen ko para bayit ha utrai Jesus Christ hagini Sngi ngidang yusngo ter halor ka jinkardor jong ka jingid. Ujesu uyai kendu yangi ban roy haka jingid uble but kane kalonga hukum jong uble. But ujesu udang kot yaki apostol minda kasngi. Bang nganum kot shu yapi nganum ken shu yapi shakri. Ka jingay jongi omde ban shakri. Henry ka jingay jongi kabamud ban eat. Ngi eat ya ubale ngi yasirim badu bale haki kam. Ta minta ujisu udang kendu yangi kumno ngilaban roy hakata ka jingid. Badu jisu wang omdon kano ka jingid kam kara ban ya kane ka jingid. Kaya kane ka jingid. Kaya kane ka jingid ka ba ujisu kedau hangi ba omdon ka way pat ka jingid kam kara ban ya kane. Kane ka jingid kalang ka jingid ba ngi koloy ban aiti alade. Hangne ujisu wang omdon jingid kaba ubriu ukoloy manaiti ia ka jingim nakabenta kibe. Ujisu kot yalade ubriu. But ujisu dam penkara ya ki apostol halor ka jingsha shitom jangu halor ka jingid da kaba upenim iani. Nakata kada ujisu wang how ujisu don ka jinglong ubriu how ujisu don a jinglong ubleng. But minta ujisu wang nga kumubriu nga aiti ya ka jingim nakabinda jompi namar nga kain ya pi ki log jonga omde shu shakri. Haba pilong ki log jonga nga haka jinglong ubriu nga iti ya ka jingim ngan shashitom nakabinda jompi ngan kitlut ya ka jingay jompi ngat kitlut ya ka jingshitom jompi bad ngan sha ya ke baro kabamud haba ujisu ula shashitom halar ka dembana ngimde ben perkat ba ula shashitom haka jinglong ublay sautu ya ka jimpang sautu ya ka jingshitom tentang perkat ujisu ula shashitom haka jinglong ublay pura kabamud ngilaban mudur se kum magician so kaba uda dang shashitom halaka dempana henreng khane ujisu wang ula shashitom kumba shashitom manga badmapi habang idon kano ke jingshitam hadu katno ngisno with hadu katno ngisno jinja
haba don kano ke jimmen sao ne kadon haba don kano ke jimmong ha ka mejongi hadu kat no ngis ngopang badangi ngimla shashu bun sin wat habang don ke jimpang ki barit ne ke jimmong ki barit haba jaw kasnam na ka mejongi hadu kat no ngis ngotalot hadu kat no ngis ngopang Badu Jisu ulakit na dong shadong halo jongu ha ke jinglong ubruyu ban penim biagi. Kabamud Jisu ublay ula wan hiya ula im kumangi bad ula pidiangru manlaki jai jimpang kabangila banyar lempa. Om done yeru kaba Jisu ula ino shiliang badu ong kane ngamla sha. Ya kabangi kain kumne ngilaban kain Baro jait ki jimpang kabaki kinde ki yomad kabaki shinrang ki yomad habaki kilong ki yomad kabaki samla ki yomad haba baro ki bruyu ki yomad haga jingem jonki om don eyeru kabang elaban ong o ujisu lese shimla shaya kene ula shana gabinda jongi ivei pa ivei nagataka da ujisu ula hikaye ki apostol kumne om don jingit kabak kam karao badya kane Kaya kene ke jingit ban koloi ban sha nagabinda kiwei ke jingit kababun sin kapin mong yangi ke jingit larangi ish sha haki ngasem tentang ki bayid batoin jangi ki pin mong yangi larangi ish sha ya upa ki kun la se kum longkomi larapi ish sha ya ki kimi ki pa jambi larapi ish sha ya ki himen ki para jambi Lada ki le eye kapin sausi palat yangi. Lada ngim id yaki. Wad lada ka jia eye ru ngim jus ngukia hadu kata kamin siam. Nagata kadao tenteng ya ke ba yid ba toin jangi ki pang ki shitom ngistam ban jao umat. Henry lada ngim don kata ka jingid yaki lada jia eye haki inga sem jangi ngim jus ngukia min siam hadu kata. Ka jingid kapalong yangi banyalong kawe bat ki himmen ki parajongi ka yinga sem bayid bha ki atli bha haba ipai pang ki kun baro ki smo ki amen siam haba ka kami ka pang ka shitom baro shing shisem ki kit ya kata ka jingkit haba ki kun ki pang ki shitom baro shing shisem ki smo ki amen siam tentangi yos ngo menda wad ha ki yinga sem jongi omdon satya kane ka jingid Pagini gisgi ngalayos no kawai ka kubor kawai ka longomi kala bret yala ukun ba sausnem shawa pat penyap no namar kala ong hadin ba kala bret ya ini kelong hakawa pat penyap kala ong ngakwa ban hikai ya ka lesson ya ki bayit ya ki inga sem jonga namar ngam id ya ki Namar bang ngam id ya ulok, namar bang ngam id ya ki bahing gasem jengulok, ngakwa ban penshitam yaki dakabalekum ne kabamud kam shimla id ya ukun laja, kam shimla idru ya ulok, kam shimla idru ya ki kimi ki pa jengulok ne ka kimi ki pa jengka, ban penshitam yaki khala bretno Yala ukun lajong syakawa ban penia. Kum kini ki jingjia ngias ngo na bon ki beryu. Kaba kis ngo dom kis ngo bitar ya ki bayid batoin ban penjenjar shushu ya ki le ya ki kam kaba palat lese persya ya ladai lese persya ya ki ve. Ngias ngo syapang ki beryu ki penia ya ladai. Ladang idon ke jinggi shisha Haki kimi ki pa bat ki bayid batoin ngim nushu ban peniap yala de lese ngi akendo bon gi jinge ha ka jingim jongi lese ngi la bandon gi ki jingpang gi jingshitom lese ngi sno kutlad ha ka jingim jongi henre wat hakamat kino ki jinge ngim nushu ban pensausi yakiwe ladangi le eye kaba kampalat ngim perkat ladang alaikum ne kan pensau si me kan pensau si pa kan pensau si ki himen ki para tengam nushu banne haka ju ka dur ki mi ki paro bun sin namar bang im don jingid ngi eat yalade ngi le bun gi kam ngi yos ngo shapang upa uyino yakikon badu late chai meina ngi yos ngo ka kemi ka ino yakikon badu pa kikon badu kalay sha upana
Ngi dang yo I kum gini ki jinglong baro haki inga sem jongi. Ngi yo I saudong jongi haka imlang salang jongi. Bale kane baro ka jia namar wat ladang ilong kristan ngimpat don jingi tu Jisu ngimju id kumba u Jisu id tengile bun gi kam. Ngi usno bun jait ki pop ki jingshet kala ulog ya kalog. Ngi usno jingshet kala ki para samla. Ni usno siapang ki jingshet kala hapadeng himen ki para. Ni usno siapang upa uleben yala kun lajong. Ni usno siapang upa usyong bat kakun kinde lajong. Ni don bun ke baro kaba ngiyo isaudong. Bale kum kini ke jingcia kajah hinga sem jongi. Namar ngim don ka jingi pasisha jongu Jisu. Ngi kain ya Jisu kum kinran bar ngi kain ya lade syakri. Ladang ngimon ngi syakri, ladang ngimon ngim syakri syu ya uble. Henry Jisu part wong ka jingya de jongi, ka jingye jongi, ka jinglong jongi omde ballong kinrad bad syakri. Henry ka jingya de jongi kalong kum paralog. Te ngim nut syu ban pensosi kindia tru yau paralog jongi. Henrangi kloy banai ti lut yang ka jingim jongi hawu paralog kumnong in pinhun kumnong in pinsngobha yau paralog kane kade ka jingya de kabangi de bandon shisin bangi roy ha kane ka jinglong ngim nushu ban lepop ngim nushu ban pinjaburom yaki ingasem ngim nushu ban im kumba im mangi kamda meki kuan samla jongene ka juk Shisin bangi sautu ke jingade jonga badu Jisu omde kinrad ba chakri henry long parlo yauni parlo ngamla ban pensosi yauni parlo ngamla ban pinjaburom nakabinda kane ngi risumar ke jingem jongi kumjuru yangi vai paive ko himen ko para ngi duai nakabinda kane ke jingai ha kane ki yukerish Bakhuid ba ka jingir jongi ka jinglong jongi kalang tik kumba ngi idiau Jisu id parlo bad nginnum pensosi kindia tru yau Jisu ak jingim jongi Jisu be I kerko kardo yangi penslay yangi da kane ke jingid kanamba nginnum pensosi kindia tru yame da kano ka pop ne kano ka kalam akor enya ro ya utrai Jisu Christ Jinam lai jinam. Amen. tangin playa ka jinged ka jongi nganged hau play pa ban bor baro unang tao ka bening ba ka kendo bad hau Jesus Christ ukun ba marwejung utrai jongi yau bala punna men siem Bakhuid yau bala kana ka Maria teisuti yau bala shale ben po Pontius Pilatus la sanar panaya la yap la tep yau la hiasha ki bayap hagas ngi ka balai la mi pan ki bayap wala kiu shabene ushang shakamon ublay upa badan bor baro nang tao inwan pat ben bishari ki bayim bat ki bayap nganged ho men siem Bakhuid haka balang Catholic Bakhuid haka jingya silo ki rikoi haka jingmap ikipo haka jingmi pat ka do daga jingim bam jikut amen Lai spa andri kudri.
Thohdieng duai ko himen ko para baga jingkinia jonga ba jumpi kalong ka ba pediang hon hau blei upa badan bor barro Tau trai, pedeng jing kinyai lagi ti jompi. Lagu taga jing ro ko buram kesteng jongu. Kecing Taïew ni berkabalan Bakhuid jongu barak kawai. tos ngausane ban pen kuit ya kini ki jingai ko trai ngi karpat badda ka ba me pediang ya ka jing tarwa jang ka jingkinia bakenja mensiam to penjana yangi banlong ka jing tarwa bam jikut hame da ukris utrai jangim Amen. utrai undon reng khat bat pim Mereka bat kiru. to ken tiu yala ki donut Inteo ki shau trai. tongin aingu ya utrai ublei jangim Rasam hau bat kate. dashisha kalong ka ba shong hok bat ka bade ka deiti jangi bat ka jim penim yangi haki por bara banyaro yame ko kenrat henry kamdam hakane ka por banyaro pindon buram shushu yame naba ya ukrisu kun lambarot paskha jangi laknia namar habala pindu ya ka barim la taut mai ya ka parte kabala jot la pra badia ka jingim jangi la penba biang hau kris namar kata habala dap mia da ka jingkamen paska ka parte baro kawai ka rasa da ka jingero yame ki bor benengro bat ki kinhun angel ki ruai lang ya ka jingruai janga buram jame bat ki ya pen bena kalem sange ko para tongin duwai na do ka donot nagabinta ka jing roy jangane ka jinghid ba shisha bangin yalong kawai badu kris baulong paralog jangi ba hapo ka jing elang jang men siam Bakhuid in shim ya ka jing rice camp bangin num pen mong bangin num pen so suishu ya paralog jangi balong uji su kris bangin yalong kawai badu haman la ke benta ka jingim jangi dashisha melong Bakhuid kotrai katamay jong ka jing koi barro namar katangi karpadia me top pen kui pen kandang yakini ki jing tarwa jangi da ka ba pa ya umen sim jame kum ga jer halo janki bakin kalalong yangi kamet bakasnam jangutrai jangi u Jesus Christ hakapor baladino yavu badala ka mons ngoba ula pediang ya ka jing shashitom ula shim ya upu bada ka bai ngoyame ula kedia yavu badulai halage sinran u ong to shim batabam na kane pi barro ne mar kane kalong ka mejanga ya ka bai naiti na ka benda jumpi Hakaju kerukam enta lalayabam ula shimya kakuri bada kabaingo biang yame ula ayaka halake senran u ong to shim batadi nakane pi barro namarkane kalong kakuri janga snam janga janga jitam batimai badbam jikut
Ya kabayan pen mi naga benda jampi, ba naga benda ki babon, naga benda ka jing mahap ye ki pop, to le ya kane ban ken mau ya ngam. Kusnam bakardor jang o Chris, to pen koid yangi, pen koid ya ki mensiam hadim pen koid, pen koid pen kia ya ki bapangi bashitam bara, ya da yangi, nau bamen na ki kalam. Kajimaya John Kajinge. Namar kata ngi ke ba penmenta ya ke jingia bat ke jimmi pa jongu ngi tarwa hame ko trai ya upu jonga jingim bar ya ka kuri jonga jim penim ngi da aingu aidem namar melanyu yangi ki ba bit ben yang hakama jamme bat ben shakriya me da ka bas ngi verit ngi karpa dia me ba ngi ke ba yo benda hakamet bat ka snam ukris ngin long ke bala penyat le kawai da omen siem Bakhuid. Takin mau ko traya ka balang jamme kabala priang hasatala ka partay bato penjana ya ka haga jingin rengkat bado lio uppa Bakhuid jangi Wilbert Bishop jangi but baharu ki lingdo but ki riniam takin mau lemro ya ki himmen ki para shinrang but kinde ki bela yutia da ka bakarmen ya ga jimmi pat but ya baharu ki bela klat no haga jingis ne jamme top dang ya ki shaga jingsha ka kama jamme to isane yangi barongi karpadia me barengka bat kamaria teiso di Bakhuid ka kami jango ble ujaso Bakhuid kurim janga ki apostol Bakhuid u Francis de Sales Bakhuid but baharu ki rikuin ki bela pensanga bhaya me pateng la pateng nginlong ki babit ben yo benta lem ha ki jingim bam chikut but bangini ro but pindon buramia me da ukun jamme u Jesu Christ. Dahu lembadu badhavu kallo hameyu blayu pa badan par haka jingelang kawai jango mensi Bakhuid barro kaburam bat ka jingero junom la junom Amen. ko himen ko para tongin duvai bangin duproi haka jingit ya Chris bangin longi parlog jangu omdeshu shakri bangin yang kawai badu Chris haki ake baro Ngiduai na kabinda ki bapang ki bashitam. Ngiduai na kabinda ki inga sembas ngo jinjar bam don jingit baka bor jisu kanang seizo hapo jonki. Kopa jongim ba habenin kalong Bakhuid kerteng jome kanwan ka hima jome kalong ka mon jome hakindo kumba habenin. Tuai yang iminda ka jimbam jongi ka bahala kasmi padamap yangi kering kang jongi kumbangi rungi map ikabelesniyo yangi. Padua telam yangi shaka jimpen shoy, Henry top light yangi naka basinium. Top light yangi karpad ko try naga jingsiniyo barro. Haga jings spoon jamme, tai jingsuk jingsain haga sngi jangi. Knamba daga jingarap ka jingis ne jamme. Ngi light barabo naka pop, bad nginyo jingada naga jing jinjar barro. Katbangi dangap kemelendi haga jingkarmen Bakhuid. Bad ka jingwan pa jungunom penim jangi u Jesu Christ. Lama kajome kalong kahima, kajome kapor karau, lama junam. Kotrai Jesu Christ meyu bela ong haki apostol jamme, kajingsuk ngai happy, kajingsuk janga nga yino pati. Wat paid yaki pop jangi, ba Henry yaka jingay janga balang jamme. But haka jings born jamme, tai haka yaka jingsuk, but ka jingat le kawe kat kum gamon jamme. Mame uba im bada basensha, junom la junom. Kajing sukutrai kandon para bo rengka bat pim dap daga jingi do Christ tangin ya ingu markelia.
Hakumi ukon lambro jango blay. Hakumi bakit naga pop janga parte. Sukito ke bala korsha ka jingkawai jango kon lambrot. Ay shonga katin magnasim janga kan sakiaki. Kamet bagas nam jango Chris kan. Ablego kun, ablego men siem Bakhuid. Ngis ngo yame nagabinta ka jingir spoon jame. Agaba me penyalang kaway ang iway payway. Aga jingalong Trinity. Go jisu bayid agane ka kalipma. Ngis ngo yame nagabinta ka jingay bor jame limba ka communion Bakhuid. Ngalayo pidyang yameru la ka communion men siem. Kamdame kinikihimen di para barro. Kibala shimenda haganega mas online pen kadang yake bahro daga jing terang jaga jingi dia me karko kardo yangi evai pai evai karko kardo yake inga sem jangi karko kardo ki himmen ki para jisongi yake bon napdeng jangi i im jingai na me kadon ga jing troi ni ga jingi daga donu daga mensiam but bon napdeng jangi i im haga jing jot ga jing sosi haga jing la rain but ki pop bon jahai yeso taye ki bahro bin mandur ye ki bahro daga jingir jame karko kardoro ye ki baphangi bashitam na padeng jangi don ki batya ha ki hospital don ki bayit batain jangi ki sausi na mar ke jing pang jangi bayit batain jangi ki mi ki pa jangi himmen ki para jangi karko ye ki pensle ye ki menda hallelujah 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 la 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus men slaying it daga jangir jame perlonging ikon batemai pendemai ki enga sem jangi Jesus hallelujah, 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 hallelujah.
Jesus. Tai ka doni or kamen siam jangi bayir batain jangi ba baki along ka way bad me ko karis hallelujah. Jesus. Hallelujah. Ko himmen ko para. Haka jing riyo play tong in Dubai ka jing Dubai Jubilee. Babaro mangingin yo ya ka jing light do ka jing pen jempura. Kat bangile ya ki kam izne ki kam kaba lakendu da kabalang. Hau ni usne bangin lang shisha ki kun ki bar pediam man kasmi ya ka jing pen jempura. Koppa ubaha bening. To ai ba ka jing eid ba malai hangi. Hau kun jame u Jesus Christ u himmen jangi. But bakat leading janga jingi spoon kan klang haki dodu jangi dau men siam Bakhuid kan kasio biang hangi yaga jing kermen bala kerku naga binda ga jingwan janga hima jame to ai baka jinga e jame kan pin kala dur yangi shaki nong lur lengka bamju shong tai ban bet yaki sembahai janga gospel to ai baki togi sembahai kin pin kala dur na shafo yaga jait ben riu bari ka perthe mariang baro kawe Haga jingim kemilanti batikana yaga bening batimai barka pertei batimai haba enda yaki bojungo bamen lavingno kaburom jame kan ting shine junom tai baka jingai janga Jubilee kan kersiyo biang hangi ki pilgrim janga jingkarmen yaga jingang nud yaki tia jingkan show habening ai baka ta ka ju ka jingai kan pin sapriang yaga jingkamen ba jingsuk jangunang sius pa jangi satala ka pertei Shame ko blay jangi ubala kerku junam kan long ka burom barke jingya ro junam amen koppa jangim uba habening kan long ka Bakhuid kerteng jame kan main ka hima jame kan long ka mon jame ha kan dau kumba habening to ayangi menta ka jimbam jangi ka bahala ka sngi batamap ingi greng kang jangi kumbangi rungi map ikabele sni yangi badwa dilam yangi shaka jimban shoy and right up light ingi na ka basniu amen Kublai Komaria, Kabadapta Jingai Utrai don't bet pa like a kuya pan of Dankinde, Balakar kuya sopo Jompao Jisu, Komaria, Bakhuid Commission of Blade, Duane Kabinda Jungi Kinompo, Mindabda Kaporka Jingiab Jungi, Amen, Kaburam, Hopa Del Kun, Badaman Sim Bakhuid, Kumbaka Langa Pamining Kong, Kumjumindab, the Barabo, Junom La Junom, Amen. Talk Ninia Duai. Ngilayo pediang yaki jingai janga jimaya bakentang badngi kerpadrit kotrai bakita yaki ba ukun jame ula hukum yangi banle ban ken mau yawu kin yarap yangi ban roy haga jingi dau Chris utrai jangim Amen. Utrai undon rengkat bat pim blay badan bor baran karko yapi uppa badukun badumen sim Bakhuid Amen. Ya lesuk ban pen bana ka kubar babah jang utrai da ka jingim ka jompi hallelujah Isogo ya blay hallelujah. na karpadi pi baro ban duai na dula shai ka sngi ha do sngi play ngadon ki program na ka bentagi ki novices ha chabua de burga tinsukia na ka benta ki novices jongis ngababu jing duai lem ba baro ki novices ki bapin kare ban smiling ko kinyo jingai ka jingar ku lese don ki kun jompi himen jompi para jompi badang pen kare menta jisun kar ku yaki baro Nombar si spa iwe. Amen.
En your Jesus Christ. Chinam. Amen.